Angithi ke khehla phela ingakho abantu benenkinga yokuthi sengihambe zonke izinyanga isilwane asiphumi sisaqhubeka sisangilala. Until yena aze afike emntwini owazi isithwebulo ngoba suke sekufuna imithi ehamba nesithwebulo ezokhona ukuthi emzimbeni walomuntu ithwebule lo muntu okuwuye ofaka lo muntu lezi ingqondo ezingasile noma lemqondo yokuthi enze lento yena ebengayimisela ukuthi ayenze ngoba lento futhi iyakhona ukungena nino babili nje embhedeni nowakwakho nibhizi nani nenkonzo yasekamereni ifika ibe owesithathu. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Ngomafofuke njengetangabane. Isambane samba umgosi angalala maqedo lala bafozane. Unogwaja ezikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngomkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le inethezeka TV kama lohlelo phila kanjani yazi into esigqugquzela kakhulu ulokho esibuyile kumkhulu uMavovo into ukuthi indlela abantu abaresponda ngayo ukuze sifike kuyena vele bethi into ayikhulumayo isolimini siyabhekana kuma comment nabantu abasuke bekhuluma naye abanye bebe nemibuzo ethile okubalekile isekutheni ukuthi leyo mbuzo igcine iphendulekile. Iyakhumbula phambilini besemnambithi sikhuluma ekhaya kwakhe emnambithi la aphinde esebenzela khona sayingena indumba saze zambili saphinde sayihlalela sakhuluma nje ngendaba ezithita kakhulukazi ukwelapha nokuthi ulapha kanjani. Namhlanje sibuyele eGoli. Mavovo siyabingelela. Siyabingelela nje kakhulu kunethezeka TV. Siyanithanda nje nonke sibonge nempatho yenu eningiphethe ngayo ngiyanithanda kakhulu. Mavovo sikhuluma indaba yokwelapha ukuhlukanisa okubalekile ekhaya usifike wasiphatha kahle angifuni ungasho saphatheka kahle ekhaya salibona ekhaya ngoba okubalekile ungasho kubantu ukuthi hayi mina ngisebenzele eGoli ekhaya angisebenzeli ngoba bakhona abantu abangasebenza kanjalo uthola ukuthi ekhaya hayi insizwa nje ethunywa inkomo yolanda inkomo kodwa eGoli iyelapha. Ngifuna size lapho ukuthi uhlukanisele indlela osebenza ngayo. Hayi khehla phela angithi ekhaya njengoba ngelapha nje nasekhaya abantu bangakithi bawubona umsebenzi wokukhishwa kwami la engathatha khona umsebenzi beza abantu bezongikhunga ngezipho ababezongipha zona omakhelwane uma ngithatha lo msebenzi wabantu abadala manje akwazi ukuthi bese ngithi ke ngelaphela eGoli kuphela la engakhishelwanga khona yilapho ke esengenza khona ukuthi okungcono angelapha ekhaya eMnambithi ngiphinde futhi ngelapha eGoli la eSoweto eMapetla. Ake sibuyelana ke Mavovo sikhulume le ndaba yokuthi ke uyelapha la ekhaya njengamanje kunembuzo evelayo ekuthenini ukuthi uba uhlukanise nje izinyanga kuqala ukuthi uba nenyanga kanjani ekhaya ngoba nje aduse ekhaya lenyanga edlule kulenyanga futhi uphinde ube seGoli kanjani awuhlukanisele lapho ngokomsebenzi. Hayi njengoba nje kade ngisekhaya ngenyanga ephelile njengoba ngangichazelile abantu ukuthi 1 month ngiba sekhaya i1 month ngiba seGoli. Ya ngisebenza nje kanjalo. Kodwa ke bese kuba ukuthi ke kwesinye isikhathi ngoba ngumuntu obuye ahambele kakhulu indawo lezi ezingaphandle kakhulu na njengoba nje kusukela nge29 30 ngizobe ngiselisuthu so kuba kanjalo ke mhlawumbe uthola ukuthi njoba ngithi 1 month ekhaya 1 month eGoli kwesinye isikhathi kugcine kungiphoqa ukuthi mhlawumbe ekhaya sengihlale u2 months ngithi 1 month eGoli mhlawumbe futhi eGoli kungiphoqa ukuthi ngihlale 2 months uyabona njengale yamonth elimale ngisemalawi angithi uyabona kumele ngireplace kuphi futhi eGoli ngizokwazi ukuthi ke manje ngivale ekhaya ngobani ngoDecember ngizokhona ukuthi ngistart fresh January eGoli ke kube kanjalo nje ngiyaye ngiphoqwe umsebenzi.
Mavovo nanga umuntu la uselapha isilwane asilapheki. Bakhona abantu sebegijime izinyanga bethi balaphe isilwane asilapheki. Kuthiwa lesilwane sisekhona naye uyazi ukuthi sikhona lesilwane kodwa kuthiwa ulala nesilwane namanje. Ake singene lapha. Isilwane esilala umuntu kahle kahle uhlobo luni lento le ephinde ingalapheki ezinyangeni. Hayi phela khehla ngithi mhlambe njoba nje kunezinja nje kwaMkhize akukwazi ukuthi izinja zakithi zizongilala ebusuku ngikhiyile umnyango namabhaki zizongilala sengilele endlini embedeni zizongena kanjani ukhiyiwe nanokuthi ke kwesinye isikhathi into efana naleyo kufuna uyelaphe kumuntu okwaziyo ukuyelapha ngoba kwesinye isikhathi yabona mawuzolapha ngokukrema kufana nenhlolo ozoyihlola ngokukrema uzothola iphepha lishintshile kungelona leli wena ebothi uzolibhala uzoyifeyila itest ngoba kwesinye isikhathi kumele wena melaphi ube nolwazi lokuthi makuthiwa umuntu ulala nesilwane kusuke kuthathwe ini yahlanganiswa ngani ngoba ngicabanga ukuthi umuntu umuntu onomqondo wokuthi noma ngabe ngikhiye ngebhaxla angawuthatha umakhamisa mhlawumbe agquzule ibhaxla akwazi ukungena eminyango isilwane angeke sikwazi ukwenza lokho nanokuthi mhlawumbe futhi ngeke manje kusuka ibhubesi nje ehlathini lizongena ejardini kwakho lizokulala ulele embedeni sengikhuluma ke ngezilwane uyabo nanokuthi ke nkosami phela nokuthi ukoloshe ke kwasithwala isiphambano ngoba konke la uhamba khona kokhulunywa ngayo utokolosho nakhona futhi kufuna ube nolwazi ke lokuthi makuthiwa utokolosho kusuke kuphakamiswe ini kuze uzolala utokolosho ngoba akasala umuntu entweni esuka ikulala ngoba umuntu onesitho sangasese nowaziyo futhi ukuthi lesitho sangasese angasifaka kuwe nawe esithweni sakho sangasese umuntu ongakhona ukuthi angene ngokomkhathi thizeni akwazi ukungena ngama ventilator eminyango ukhiyiwe akwazi ukungena ngezimbobo zezikhiye eminyango kukhiyiwe akwazi ukungena ngemfanti mhlambe evalo eminyango kukhiyiwe umuntu angazi ke mhlambe kwabanye abelaphi ukuthi bangangitshelani ukuthi isiphi isilwane bewubekele eceleni utokolosho ngoba nawo uhamba wodwa nje akulula ukuthi ungazongena uconnecte nalomuntu okumele ulale naye kusuke kuvusiwe kodwa akasala umuntu lapho phakathi manje ingakho ke wena mawungenawo umuthi wokwelapha leyo nto uzokuhlula vele umuntu othulalwa isilwane ingakho ukuthola umuntu othi bayakufonela ukuthi hey mkhulu sengihamba mhlawumbe izinyanga ezu15 omunye athi 20 omunye athi sengihambe 3 yenyanga zonke kuthiwa ngilalwa isilwane kodwa lesilwane siyaqhubeka futhi siyangilala angithi uyayibona leyo nto manje akusiyo kahle kahle leyo nto into efuna umuntu ongenalo ulwazi noma ongenayo imfundiso yokuthi kuze kuhlanganiswe lento elala umuntu kusuke kuthathwe ini nani ukuze kukwazi ukuthi ithunyelwe kulowo muntu ukuthi imlale Ake sibuye la Mavovo lento iyenzeka angifuni uqamba manga abantu abajwayele ukuthi balalwa isilwane bayaqobeka abanye avele ecobeke ehambe yolala eyisukumele yena mhlambe uthola ukuthi kuhlaliwe la kubuka iTV kodwa uyazi ukulalwa isilwane nakhona lapho ushuthi umuntu ongakwazi ukucontrola lowo muntu ukuthi esukume lo suke evusiwe lapha ngezinto ezithile ngoba ngifuna ukuthi uyicacise lapha ekutheni ukuthi kuvuswa umuntu thizeni ndawona thile enamathiselo kulo muntu ngendlela thizeni ukuze ekwazi ukumsebenza ngaleyo ndlela isilwane phela khehla inja nje yakini ngeke ikushintshe umqondo manje ukuthi hamba ongena ekamereni mhlambe uyivivinye nje wena ungalele nomuntu wesifazane uyilale wena umuntu ongakunika lowo mqondo lowo nanokuthi futhi ukulalwa isilwane kuyahlukana khona umuntu ozothi kudala ngelashwa ukuthi ngilalwa isilwane bese khohlwa yena ukuthi eselashiwe futhi uyakhona futhi ukuthi noma ehlele endlini umuntu wakhona uthi futhi useyayilala yena angithi uyabona leyo nto le iyakhona ukukudonsela
lento okumele ikulale ngoba izothi mayisifuna ucansi bese iconnecta nawe angithi uyezwisisa ithi zilale ukuthi zilale wena ngoba kwesinye isikhathi unokumelapha umuntu uthi mawumelapha umuntu eseqediwe ukwelashwa usefika endlini umuntu hayi useyayivivinya futhi yena besethi mina kudala ngihamba inyanga angisizakali akasalibeki iqiniso lokuthi cha nginesifo mina sokuyivivinya vele mawuzivivinya uzoconnecta nomoya we-dark side womkhathi ukuthi mawusufuna ukwenza isex usuzozenza wena vele isex ngoba usukho hayi ukuthi umuntu makuthula khona vele othola ukuthi bafakiwe lo moya okuvuswe isilwane esithize savuswa ngomuntu osuke esethuneni bese kuconnectiswa nalomuntu angithi uyayizwisisa leyo nto kodwa abanye ibalala lento nje unobangela wokuthi balale yibo ngoba phela bayayivocavoca ngithi bayayivivinya bese beconnecta ke manje nalento usuzohamba ke manje wena uyeyinyangeni uthi izinyanga zikwelaphi awusasho wena ukuthi uyelashwa lapha ya makhamba lawo malanganyana mhlawumbe seyidlulile izinsuku oyikalelwe inyanga mhlawumbe ukuthi hayi njoba ngikucabile nje ungageza amalanga amangaka angithi uyabona after usoqedela lawo malanga onikwe wona sewuyakhumbula phela ukuthi cha mina vele ngiyayilala vele sizobuya ke leso silwana ade kuthiwa sizokhishwa siconnecte kuwe yazi lento oyishoyo ingifikisela ngomunye umqondo kukhona abantu othola ukuthi uya kwesinye isikhathi uyamasi ukuthi hayi ubeshelwa eqonywa mayinsizwa makuyowesifazane eqome nje kahle kwahamba isikhathi thola ukuthi ayifuni indoda nokuthi azeyibona meshelwa nje uyambona ukuthi uvuka ulaka ngendlela esimangaliso usuke engacontrolwa yini isilwane lesi esimenza engayifuni indoda eyivivinya yena ebusuku masayedwa kodwa ayifuni indoda engakwazi ukuthi ibe naye hayi phela khehla ngithi ukuyivivinya kuba mnandi okudlula mawuhlangene nomuntu ngoba phela ngithi wena uzoyibamba wena ngesandla nawe uyibamba nje inkalakatha yakho uwozoyikhama ngesandla manje mawuyikhama ngesandla akuzukufana nesitho somuntu wesifazane kuzoba nomehluko lapho kufana neheat yesilwane angeke ifane neheat yomuntu umuntu osuke esejwayele ukuthi alale nezilwane leya heat yomuntu akayi-enjoy ngoba umuntu akashisi njengesilwane inkinga isuke iqale lapho nanokuthi vele into mangabe sewuzijwayezile yangena egazini lakho kuba nzima ukuthi uhlukane nayo ngoba omunye uyakhona futhi ukuthi angalala nomuntu mabeqeda ukulala nomuntu mhlawumbe uthola indoda yahamba emsebenzini or unkosikazi uyahamba emsebenzini asale futhi yena ke manje ayivivinyeke kusho ukuthi yikho kumenza ukuthi abe sethisi ngoba iyona nto asezijwayeze yona lokho ke akwenziwa yini yinto engalapheka noma yinto engakwazi ukuthi isuswe nakuyena mekhuluma iqiniso ukuthi hayi ngiyayivivinya cha phela khehle enye into kumele siyikhumbule nje ekhaya ngakhona umuntu obhema inyawupe ngimthathe ngimhambise rehab ngispendi imali makungakafiki kuye emqondweni ukuthi adecide ukuthi akahlukane nenyawupe ngizolahlekelwa izimali same ke nomuntu osuke eyivivinya bese mayise connecta nalento emlala yena engasafuni ukuthi imlale bese yenyangeni ukuthi ziyomsiza angithi uyabona sekumele kudecide yena ukuthi uyafuna yena ukuthi ahlukane nokuzivivinya maye nesedecide ukuthi uyafuna ukuthi ahlukane nokuzivivinya kusho ukuthi inkinga seyiphelile ke phela angeke esaba nenkinga kodwa makungakafiki kuye izinyanga zomenzana ngekuzwa kahle mbuke lapha ekhaya lo daba libaluleke kakhulu ngoba lisuke lithinta kakhulukazi wena nje uqoba njengombukeli ngoba uhleli lapha ekhaya olubuka lo daba liyakuthinta ngoba impela ungagijima uthi uyelapha kanti egcineni lento econnecta ngawe ya connecta mhlawumbe nawe
ngenkathi uqala ukuyivivinya mhlawumbe yayikhona imlandela umuntu engazi ngoba abanye uthola ukuthi ubelethisiwe into akazi yena ukuthi yini le emsindayo kodwa kwaqala mhlawumbe ukuthi eseqala ukwenza izinto nokuyisiza yena yaqala lento ke yase imenza waba yileyo nto ngoba omunye ethi yazi into kanje yavele yamehlisela amabhadi waphelela nayimisebenzi eqala ukuyivivinya. Angithi phela leyo nto kahle kahle ihambisana nama spirits Oh yeah. Omkhathi okuwukuthi mala wama spirit esefuna vele ukuheva azobe sekhonta connect nawe ukuthi hayike asiqaleke manje phela lento kuyiyona vele esidila ngayo usuyaqala ke manje nawe usuyayibamba lapho uyibamba khona khamba kanjalo bese kuba ke nomehluko ke komuntu okuwukuthi nje yabo manguzondile nje bese ngifuna ukuthi hayi umfoka Nhlanzi ngifuna ukuthi angaganwa noma ethola umuntu wesifazane avela afambule nje uthola ukuthi into zakhe ayibalance ngendlela efanelekile useyakhona kumuntu ukuthi angakuthumela ngaloyo muntu akamvuse ngesilwane ukuthi akahlale kuwe ekwazi ukuthi akuthena imizwa ukuthi ubudoda bakho mhlambe bungaqini ingakho esikhatini esiningi noma ungathola into okuzothiwa hayi nayi lento ivusa induku usebenzise wentothi vele ilalo kokugcina leyo nduku yakho le ngoba manje awuflashanga out lento ekusystem yakho angithi uyabona so kusebenza kanjalo kuba nomehluko abanye kuza ngabo uyabo ngoba ngempela ke eqinisweni futhi kuba abhlungu uthola into kehliza ngawe bese ufuna ukuthi ublame abanye abantu ngento eza ngawe bese uthi ngile kumavovo wahluleka ukungisiza ngile mhlawumbe kumthembu wahluleka ukungisiza angithi uyayibona kodwa wena ungabatshela abantu iqiniso ukuthi cha phela wena ngithi manje uyazenza phela lento isilwane ukuze sikusebenze siyakusebenza ulele shuthi naso siyakwazi ukukusebenza ubhekile lesi esikhuluma ngaso ke sokuthi kuvuswa ngomuntu shuthi naso siyakwazi ukuthi uzenze wena kanti wenziswa yisona ukuthi uzenze sephinde futhi sikulalise uyiphuphele uyilalele mhlawumbe nohlanga oluthile noma nomuntu omaziyo noma nehlobo emva kalokhu uyavuka ukhahlelela moya indoda mawumuntu wesifazane uyezwa ukuthi hayi ngathi khona into engiyenza kodwa hayi bekwenzakalani ngifuna ukuya lapha angithi nje mina indlela engakheke ngayo mina angisuka umuntu owakheke ngokudukisa abantu angithanda ukudukisa abantu ngoba nami futhi angifuni umuntu angidukise isilwane singakhona yini sona ukuthi sikunike umqondo wokuthi wenze leyo nto cha umuntu ongakunika umqondo umuntu lo suke evusiwe laba bambiza ngezilwane eindaweni ezinye ngoba ukhuluma ngokuthi umuntu lo muntu uyena ongakunika lo mqondo umuntu ongakunika lowo mqondo isiphi nje wena isilwane mhlawumbe ongangitshela sona esingafika nje la endlini singinike lowo mqondo ezilwane nje zizonke mhlawumbe zisezoo or zise game reserve buze enye insizwa akwangena imbuzi wathi ngiyibona ngibuka kwakuyinto le nami ngayibuka yaduma kakhulu kodwa adlule lapho ngoba egcineni ezinye zezinto ihambisana nemikhuba nemiqondo yabantu mase umuntu eyitshela ukuthi leyo nto ikanjalo kodwa masikhuluma iqiniso Mavovo uyicacise ngokusobala leye yokuthi umuntu osuke evusiwe wavuswa ngendlela thizeni okusho ukuthi uma kuya ngokuthi kuthiwa mhlawumbe ngoba uthi otikolosho baba nebhadi kungenzeka uvuswe ndlela thizeni umuntu noma umuntu uvuse indlela thizeni ukuze kuthiwa isilwane angithi ke khehla phela ingakho abantu benenkinga yokuthi sengihambe zonke izinyanga isilwane asiphumi sisaqhubeka sisangilala until yena aze afike emntwini owazi isithwebulo ngoba suke sekufuna imithi ehamba nesithwebulo ezokhona ukuthi emzimbeni walomuntu ithwebule lo muntu okuwuye ofaka lo muntu lezi ingqondo
ezingasile noma lemqondo yokuthi enze lento yena ebengayimisela ukuthi ayenze ngoba lento futhi iyakhona ukungena ninobabili nje embhedeni nowakwakho nibhizi nani nenkonzo yasekamereni ifika ibe owesithathu mhlambe mayifika ibe owesithathu ivele yenze lo mkakha bhede nje kube ngathi mhlambe ubebuya kuyoganga yebo okanye yenze wena ndoda nje akuvele nje kungayindawo nje kube ngathi uyikhathalele nje nawe kube ngathi ubuya somewhere kusho ukuthi suke sekungenelele lo number 3 manje umbuzo ukuthi inja mhlambe nekati or nembuzo or nenkomo kungakwazi ukunibona mase nikuleyo ndawo leyo bese kufike kuzongenelela sengisho phela mangabe kuyisilwane ayi mbukeli uyizwele lenkulumo iqondile kukwena ukuthi ifika kanjani kuwena usuhambile isikhathi uyalapha awazi ukuthi uyilaphani ngenze ukuthi uthulapha isilwane kanti kunomuntu nje okwembethe abangibathisa mhlawumbe yena ukhula ngenzeka ke ngoba bebeka umavovo ukuthi lo muntu mhlawumbe kwakuvala umuzi wakini nje kuthiwa hayi ayingagani izingane zakhona amantombazana akhona wangagani izinsizwa zakhona ayingaganwa kuyenzeka umona owenza lokho okunye ongenza lokho akwenzeki yini ukuthi lento mavovo uthola ukuthi yayikhona nako aunti la ekhaya badlula badlulela ekhaya kodwa isaqhubeka ikhona la ekhaya ngifuna ukuya lapha ingakho ke khehla mina into engiye ngisho ebantwini uyabona isigezo sala ekhaya abasaziyo nje abadlule kuso bayasazi ukuthi sihlukanisa kuphi sihlahle kuphi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi wena kuconnecte mhlawumbe umuntu wakini owayevele yenza leyo nto uyabona nje mina nginomunye umfana ukuthi usadlula emhlabeni owangapha emajuba lo mfana ubethi mayeyoganga ubengangena umalume wakhe engakaqhamuki ngoba umalume wakhe wayeganga strong bekuthi make kwaqhamuka umalume wakhe la kayoganga khona angena uzongena phuma ya maye ngaqhamukanga ubeyeka kusho ukuthi umalume wakhe waconnecta kuye emenzisa exactly lento naye akayenza eyiphila emhlabeni yebo so kuyenzeka kwesinye isikhathi vele uthola ukuthi uzokwembathwa umuntu naye futhi wayenalezo nkinga lezi esezenzeka kuwe lento khehle iyafana nje nokuthi mhlambe nginjengathi nje ekhaya kwamkhizi ingane kamama sonke isiroundile iTB kithi thina esibadala angithi uyabona mhlawumbe uzothola ukuthi kwenzeke nasebantwaneni bethu angithi uyayibona leyo nto thina ekhaya abafana bonke asilincelanga ibele mina abantwana bami bonke nje bo5 akekho noyedwa walincela ibele ukuthi intombazana umfana bonke abalithinti nje ibele namanje nje nginentwana yami na 4 months manje ayilithinti nje ibele ngizwa kahle okusho ukuthi iyaba nayo ukhondolo le yokuvuswa komuntu ebekhona la ekhaya ngoba kuyenzeka ngifuna ukuya lapho ngoba abantu bakhala ngokuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi bonke abantu bala ekhaya abacacile nokuthi bayapi ngokwempilo abacacile into kanje iyabalala abazana balwa nabantu kunokuthi bayaqoma uzwa sekuthi useshayiwe naleyo ndoda ishawa yibona abahlangana enyela nezinsizwa zala ekhaya no malokazana uthe uyafika la ekhaya ngazi kwathi ubhedile waxoshwa kanjalo kwaphela nje umuzi unjalo nje iyaba yini ukhondolo nayo lento inja nje khehla noma inyoni noma ibhubesi lizokhona mina ukungibona ukuthi sengiqonywe intombi ngeke kungibone kuzongibona kanjani umuntu ozongibona ukuthi ubonkosi useqonywe intombi bese kuyaqala ke manje kuyangenelela kuzogqilaza ubudoda bami ukuthi leya ntombi leyana mangihlangana nayo ngivele ngishayele nje udaka ibone naye ukuthi awube ngithembile kumavovo kanti hayi akunabantu angithi uyabona noma mhlambe kwenza ukuthi isitho sayo leya ntombi sivele nje sigcwala amanzi or isinuke kube nento nje snacks ezokwenza ukuthi ngiqhele kuyo mase ngiqhelile mhlawumbe ithole yenye insizwa kube ukuthi izishade nje
kungenankinga. Ibuzo ukuthi bekwenziwa yini ngoba beyiqala ngawe lento eyenzeka kuwena. Izozibuza phela ukuthi bekwenziwa yini ngoba beyiqala ngami lento kanti vele ngina lento eyafakwa kimi kwavuswa lo muntu ukuthi ubabheke mabeqala beqoma mabeqala beqonyo wenze 1 2 3 uyabo. So ingakho ngithi mina ayi esilwaneni singakubeka nje ukuthi isilwane ngoba into vela ngithi esikhule kuthiwa hayi bakutetisa isilwane. Ikunje mina ngoba ngithi angisuka umuntu oyelapha ngokukrema. Inkinga yami iba lapha ngelaphi mina ngokukrema. Uzwe uthi isilwane ethi hayi vele basho mazuhlala phezulu kwalokho kanti ufanele ulicacise uhlukanise lapho. Hayi angikwenzi lokho khehla ngoba ngisuke ngazi mina ukuthi lento kuze uyakhe. Yakhiwa kanjani phela mina ngugedla ngithi. Ngugedla ugedla ayikho into elingayazi ukuthi mawakhe into kanje uyakha ngani nakhona ke kungasho ukuthi lisuke liphethe yonke leyo nto kodwa ulwazi ngoba into nento esuka ihlanganisa into ethize aleqiwa ileyo nto igedla nabantu abasuke bakhe into ezithize bayeza bazolibona ugedla ukuthi hayi mkhulu bengifisa ukuhlanganisa into ekanje kanje yini engenza ukuthi lento le iphile noma engenza ukuthi lento ikhulume bese ugedla ke liyakutshela ukuthi hayi mawungathatha uzibanibani nozibanibani ubafake bese uvusa kanje kanje kuzokwenzakala kanje. Mavovo sisegoli phinde uchaze usebenza kanjani la abantu abadingayo abangala koGoli nabasuka futhi kwezinye indawo abangakwazi ukufinyelela ngala koGoli ngoba egcineni faka icace ukuthi lento esikhuluma ngayo futhi uyayelapha ngoba usuyihlukanisile ukucacise lokho. Hayi mina ngiyatholakala la eGoli ngiphinde ngitholakale futhi eMnambithi. Bese kuba ukuthi kumuntu ngoba phela nezinamba zami ngithi ziyavela nalapha ya. Kuyinethezeka yena mayethatha inamba wangifonela namanje futhi ngisagcizelela umuntu kimi ozothi nje hi awuyimoshela isikhathi sakhe ozothi nje hi cha uyimoshela isikhathi sakhe mina ngidinga umuntu okhulumayo ozovele ehlale phezulu kodaba ukuthi imkhulu ninjani igama ngusibanibani okaSibanibani nginenkinga ewokuthi kanje noma engayishongo yonke ngaleso sikhathi bengisadinga ukuxhumana nomkhulu. Uyishila akayishongo phela futhi mina ngiyahlola ke kakhulu bayazi abantu abahamba la ekhaya ayingisokolisa inhlolo inhlolo nje futhi ewungqo engajikajiki kuphuma kuyo umuntu ukuthi uyangitshela lokho noma yena udinga ngoba phela angithi abantu uyabona esikhathini samanje ukuthi kunjani abantu bahambe beyifuna impela inhlolo noma kibaxaka mase beyitholile ngoba into kumele ukukhumbule wahamba wayoshaya inhlolo wavuselwa inhlolo wavuselwa izinto zakini okumele zilungiswe wayivuma la usuku uhlolelwa khona mawungasayilungisa uzohlupheka kabuhlungu bayehluka abantu khona umuntu ongadingi ukuyovusa izinto esezalala ofuna yena into ekuyaphambili kunomehluko manje ke thina ngeke sithi abantu sizobalawula noma sithi sizoba control senza lokho okudinga umuntu. Ukuvuswa komuntu ohliphiza ekhaya imendo nayo yonke into ufika khona ngqo noma uyakhona umlaphele khona le indombeni uma abakubo bekhona bengenza khona indombeni noma kodingakala ukuze ufike ekhaya khona imisebenzi ikhehla othola ukuthi awukwazi ukuthi umuntu ngathi ungamelaphe kude khona umsebenzi ofuna ukuthi umuntu eze kuwe uzomelapha umkhiphe lento ehleze emzimbeni wakhe bese uyamlokha ukuthi lento ingasakhona ukuthi iconnect nomzimba wakhe bese yakhululeka kumuntu kusetshenzwa kanjalo. Inamba othola zona 072 48 24 003 yizi namba engitholakala kuzo. Mbuke lapha ekhaya iNethezeka TV umkhulu Mavovo sibuyile seGoli la sikhona ade semnambithi kokudlule sasisiza ngala futhi eGoli ngoba kubalekile ukuthi sifike ngqo la umkhulu esebenzela khona sibone nemisebenzi ngoba nabantu banembuzo eminingi nezinkinga zabantu ziningi kakhulu ade sikhuluma ngokuvuswa komuntu onomqondo ngoba umuntu okuthiwa unomqondo ukukususa la ekubambe ngengalo
esethwebula ingqondo yakho naye kephi egumbini noma nayohlala naye egumbini wasucabanga lokho okucabangayo noma wasewenza ngendlela owenza ngayo uma kuya ngokuthi ufuna ukuyijabulisa ngoba abantu benza ngendlela ezahlukahlukene izinto ezikhona lezo sibonga kakhulu kuMavovo nangelinye ilanga uMavovo 9 sophinde sihlangane naye sikhulume naye siqhubeke sibheke ekuthenini ukuthi imisebenzi yakhe yonke uyenza kanjani ngoba kuningi okusabuzwa inina njengabantu nezincomo zenu siyayibona kakhulu igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo umafafuke njengedangabani samba umgosi angalala maqedo lalabafozane kunoka nje izikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nkintela ayiphindi ibonane